Kardom pini isi sodak lapen arsik jeda birta arjikta pini vosing ni phaing koira clear ni ata por phai sir kebra chitema por khatkhati police station kaparlo paka pilalong khatkhati police atum inota bangphu Sahil Khan mate Salman Khan artaing koira ke thomari dengpen EC 22mm pistol lapen magazine lapen 4th round 22mm live ammunition kelongpon Lanchot kalisi EC 7.65mm pistol pen magazine ke thom round 7.65mm live ammunition ta kelongpon Bangso kiri kakru ke jalin pon lake John Das ATS SDPO Bokadan Civil lapen alang lilong kacerap kacetodun Inspector Bhupen Kalita CI Barpathar OC Khatkhati SI Moblik Brahma ASI Mohannath lapen Khatkhati Police Station istabatum cerap cetodun Police atum pherang ke phana kapachini dun ateng ke kenep dun long check abang fu amen Sahil Khan mate Salman Khan arta ingkoi ra ke thom Asab Ramen Abdul Hakim Ahem Silchar Bas Khandi Police Station arlo lapen Sahil Khan non ke dobom adim lake Burma Camp Dimapur putana pachini dun apen Bangso hile Nagaland pen ponsi Assam arlo sikijor damjia phan ke pon bom ahutsi police atum Sahil Khan mate Salman Khan ari deng along Risim kang tangkinep dun long puta police atum nang pachini dun Khatkhati pen Silent Rotok bi Karbi Daily News Sahil Khan, Salman Khan dole koi. So basically present address Dimapur hoga, কিন্তু permanent address Silchar. Doctor pura ami duta pistol recovery korisu, eta .22 pistol aru eta .32 pistol aru Hosen bulio recovery kora hoise. পিস্তল কিটা কিহৰ উদ্দেশ্যে লৈ আনিছিল কিবা গম পাইছে নেকি স্যার এতিয়ালৈকে ইন্টাৰভিউচন চলি আছে তো প্ৰিলিমিনাৰী ইন্টাৰভিউচন বেছিব আনা বুলিয়ে কৈছিলে নাগালেণ্ডৰ পৰা অসমত যেটো বেছিম বুলি কৈছিলে অসমত কিনা মানুহবিলাক কোন আপুনি জানে নেকি কোনে কিনিবলৈ বিচাৰিছে ইন্টাৰভিউ কৰি আছো